nek sa. Dizay. Oh, ke la? Gen. Ozi, papa. Ales ko papa pa ekote fè. Se kon dat mba ou men. Ah, se men, kon e ba kandi ni COVID-19 sa. Kaka. Ak gade mi ya men. E pandemi men. La gel janvli a papa. Mwen che men, mwen mpa ou men. Ah, mbozi, papa. Ba, Wadi el wak se vote ya? yet, tale Dizay. Mwen se fon kapasi la men. Oh, sa ouvi. Ma vin. Excusez-moi, si mwen dek pou kon fè ap. Se mwen ti mwen pa fè pou si de mwen. Aske pou gen. Aske yon pa di sa ou pa ten. Aske pou mwen den. Se yo tap di? Oui, chéri, wè. Si mba felisite, mwen ap prete yon pi. Aske pou mwen den. Chéri. Pwede mwen ti yon pi. Mwen se mwen pa mwen. Chaje pou mwen. Mwen pou sa mwen. Yes, level. Je te tout men. Mwen pou tout di matne. Ye. Sa chéri. Se mwen pa mwen se kè. Angelina, an chepe ko? Wow. Angelina. Pa mwen posede nan. Mwen ba ron koman. Ebe? Ya. Se mwen ka pa big fort. It samble net. Net. Pet met ni mwen chéri. Na pare plis. Je mwa la, ou ka bom tit samble zi? Sample chéri. Machin sa e pou mwen yi. Ebe? Ya. Mwen kem te ya? A chéri. Yo bol tou ouve mi. Wè sa tou ouve. So ou ka met ni yo a mwen. Eten mwen vin a pare plis. Yo Dizay, wè la mwen tou bon sou sa. A bon mwen nou, a wè kwen wale. Yo, mba vin jenon men. Bon mwen yon men. A bon kob la men. Ki kop sa men? A pou di mwen, ba sa mba yon ma vwa. A bon kob la men. Ki kop fèm souje men de pou kop lan mou men? Kob mwen sot bon yon parati dam nan yon men. Met pou mde pou kop lan mou? A do tete men. Ti visye.